Dukomeje gukunda uburyo mukunda ibiganiro byacu. Igisirikare cy'u Rwanda cya RDF gisoje uyu mwaka kirambagiza indege y'Abanyamerika. Ni indege ya gisirikare, ni indege y'intambara, ni indege itinyitse bitewe n'uburyo ikozwemo. Iyi ndege nk'uko muri kuyireba ku matelefone yanyu, ni imwe mu ndege ifite ishusho y'inyamaswa itinyitse cyane hano ku isi, inyamaswa ya Cobra. Iyi ndege ikorwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni imwe mu ndege yatangiye guhigishwa uruhindu n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF. Ni imwe mu ndege nziza cyane, ni imwe mu ndege igezweho. Iyi ndege muri kureba n'amaso yanyu, ni imwe mu ndege yatangiye kwifuzwa bikomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Ubu buryo iyi ndege ikozemo birayiha ubudahangarwa no kuba indege ya mbere ku isi yitwara neza mu mirwano. Ndabizi neza yuko utarimo urasobanukirwa ibyo ndimo ndavuga, gusa mu minota mike cyane ugiye gusobanukirwa ibijyanye n'iyi ndege yatangiye kurambagizwa n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF, dore yuko amakuru arimo arashimangira yuko mu mwaka w'ibihumbi 2025 igihugu cy'u Rwanda kigomba kuzaba cyaramaze kugura iyi ndege. Ugiye gusobanukirwa iby'iyi ndege igihugu cy'u Rwanda cyatangiye kurambagiza, ndetse kandi amakuru agashimangira yuko uyu mwaka tugiye gutangira w'ibihumbi 2025 igihugu cy'u Rwanda kigomba kuzaba kibitse kuri iyi ndege. Iyi ndege y'Abanyamerika, imwe mu ndege yitondewe mu gutunganya ndetse no kuyikora, ni imwe mu ndege iteye ubwoba. Iyi ndege y'Abanyamerika ni imwe mu ndege iteye ubwoba, ni imwe mu ndege zigezweho cyane. Iyi ndege y'Abanyamerika bayihaye izina rya MAG AH-1F Cobra Attack Helicopter. Ni imwe mu ndege itangaje, ndetse kandi iyi ndege ikaba imwe mu ndege ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Iyi ndege bitewe n'umwihariko ifite, ni imwe mu ndege yatangiye gushakishwa uruhindu n'igisirikare cy'u Rwanda. Iyi ndege ya Cobra, iyi ndege y'Abanyamerika, iyi ndege iri gushakishwa uruhindu n'igihugu cy'u Rwanda, ni imwe mu ndege nziza cyane, ndetse kandi ni imwe mu ndege ngo igura akayabo k'amafaranga menshi cyane. Iyi ndege muri kureba ku matelefone yanyu, hatagize igihinduka uyu mwaka w'ibihumbi 2025 u Rwanda rwaba rwibitseho iyi ndege. Iyi ndege y'Abanyamerika ni indege yitwa MAG AH-1F Cobra Attack Helicopter, indege ikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege kandi izaba iguzwa n'igihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni imwe mu ndege izashimangira ubukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'igisirikare cy'u Rwanda, dore yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kubaka igisirikare cya RDF ku buryo bukomeye. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Cobra nimara kugurwa n'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda gishobora kuzisanga ku mwanya wa mbere hano muri Afurika nka kimwe mu bihugu bifite ibikoresho bya gisirikare kandi bigezweho. Iyi ndege y'Abanyamerika iri kurambagizwa n'u Rwanda, ndetse amakuru agashimangira yuko igomba kuzagurwa n'igihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Iyi ndege ni bwoko ki? Ifite ubuhe budahangarwa kurusha izindi ndege zitunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda? Iyi ndege yitwara neza mu ntambara, ifite ubuhe budahangarwa budafitwe n'izindi ndege zose zitunzwe n'ibindi bisirikare bigiye bitandukanye, byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi ndege y'Abanyamerika. Iyi ndege yitwa MAG AH-1F Cobra Attack Helicopter u Rwanda rwarahiriye kugura muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, niyo tugiye kugarukaho kugira ngo murusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri iyi ndege y'Abanyamerika. Iyi ndege idasanzwe, iyi ndege nk'uko muri kureba ku matelefone yanyu, ni imwe mu ndege ifite amabara agiye atandukanye, ndetse kandi igihugu kiguze iyi ndege kiyihabwa ifite aya mabara. Ikindi kandi igihugu kiguze iyi ndege gishobora kuba cyahindurira amabara yacyo kikayiha amabara ajyanye n'igisirikare cy'icyo gihugu. Ibi ngibi bigashimangira yuko mu gihe cyose igihugu cy'u Rwanda cyaba cyamaze kugura iyi ndege, cyahita kihindurira ibijyanye n'amabara. Iyi ndege nk'uko muri kubireba ku matelefone yanyu, ifite ikizuru kiri mu bwoko bw'inyamaswa ya Cobra, ndetse kandi inyuma yayo ifite ubwirinzi budasanzwe. Ni bumwe mu bwirinzi bushobora gukontorora zimwe muri misile zishobora kuza kuraswa kuri iyi ndege. Ibi ngibi bikayiha ubushobozi budasanzwe, kubera ko iyi ndege yifitemo uburyo bwo gukumira kimwe mu gisasu gishobora kuba cyaraswa kuri iyi ndege. Ubu bwirinzi bw'iyi ndege ya Cobra, iyi ndege y'Abanyamerika
y'Amerika. Iyi ndege igiye kugurwa n'igihugu cy'u Rwanda, byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi ndege y'Abanyamerika nibyo tugiye kugarukaho. Reka nizere yuko wamaze gukora subscribe kuri Mba TV Rwanda. Iyi ndege ya Cobra igiye kugurwa n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF, ni indege ya kajugujugu, indege ya gisirikare, ni indege ikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ya Cobra, iyi ndege itangaje ndetse kandi akaba ari indege iteye ubwoba. Ni imwe mu ndege bakunda kwita intwari y'intambara bitewe n'uburyo yitwara ku mirongo y'urugamba. Iyi ndege yagiye ivugururwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka myinshi ishize, gusa uko bagiye bayivugurura niko bagiye bayiha ikoranabuhanga ridasanzwe kandi rigezweho. Ibi ngibi bigashimangira ubukaka ndetse n'ubushongore bw'iyi ndege ya Cobra. Iyi ndege ya AH-1F Cobra Attack Helicopter ni indege yakoreshejwe n'Abanyamerika mu myaka yashize ubwo yarwanaga intambara ikomeye cyane n'igihugu cya Vietnam. Iyi ndege yakoze akazi gakomeye cyane mu bijyanye no kurinda izindi ndege bitewe n'ikoranabuhanga yari ifite. Ikindi kandi iyi ndege yakoreshejwe mu bijyanye no kurinda ingabo zo ku butaka. Ubu bushongoro ndetse n'ubukaka bufitwe n'iyi ndege ni kimwe mu bintu bikomeje gutuma bimwe mu bihugu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda byibikaho iyi ndege y'Abanyamerika. Iyi ndege ya Cobra, iyi ndege iri gushakishwa bikomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda, ni imwe mu ndege ifite umubiri muto kandi woroshye. Ibi ngibi bikorohereza iyi ndege y'Abanyamerika kugenda vuba ndetse kugenda mu buryo bworoshye bitewe n'uburyo ikozwemo. Iyi ndege kandi ya Cobra, impamvu nyamukuru ikomeje gutuma bimwe mu bihugu bigiye bitandukanye bishaka iyi ndege y'Abanyamerika ni uburyo ngo ifiteho imbunda iteye ubwoba. Ifite imbunda ifite imitwe itatu ishobora kurasa amasasu menshi mu gihe gito. Ubu bushobozi bufatwa n'iyi ndege y'Abanyamerika ya Cobra, ubu bushobozi bwo kurasa amasasu menshi ku buryo bukomeye cyane, ni bimwe mu bituma ibihugu bigiye bitandukanye bigenda bikenera iyi ndege. Ikindi kandi wamenya kuri iyi ndege ni uko ifite ubushobozi bwo gutwara bimwe mu bisasu byo mu bwoko bwa towu ndetse na rokete, zimwe muri rokete ziremereye cyane. Iyi ndege y'Abanyamerika ikomeje kuvugururwa ku buryo bukomeye cyane ndetse no guhabwa ikoranabuhanga ridasanzwe. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo gutanga inkunga y'imbunda ku ngabo ziri ku butaka, kurinda indege zitwara abantu no gukora ibikorwa byo kurwanya ibitero by'indege z'abanzi. Ubu bushobozi bufatwa n'iyi ndege y'Abanyamerika, iyi ndege ya Cobra. Iyi ndege irimo irashakishwa uruhindu n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF. Kuba iyi ndege ifite ubushobozi bwo kurinda zimwe mu ndege ndetse no gutwara bimwe mu bitwaro biremereye ni bimwe mu bintu bishimangira ubukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'iyi ndege. Ndetse kandi ubu bushobozi iyi ndege ifite nta yindi ndege ya gisirikare ushobora kubona ifite ubushobozi bungana n'ubw'iyi ndege. Iyi ndege ya Cobra ni imwe muri kajugujugu yikoranye umwihariko udasanzwe ndetse akaba ari indege yakorewe intambara gusa. Iyi ndege ya AH-1F Cobra Attack Helicopter ni indege yakorewe intambara gusa ndetse kandi akaba ari indege ikunda kugaragara ku mirongo y'urugamba. Iyi ndege yakorewe intambara gusa ifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa by'intambara mu bihe bitandukanye, haba ku manywa ndetse na nijoro cyangwa mu bihe by'ikirere kibi, bitewe na bumwe mu bushobozi ndetse n'ikoranabuhanga rifitwe n'iyi ndege ya Cobra. Iyi ndege bitewe n'uburyo ikozwemo ndetse n'ikoranabuhanga ifite ndetse n'ibijyanye n'ubwirinzi ifite, ibi ngibi bishimangira ubukaka bufitwe n'iyi ndege ndetse n'ubushobozi bw'iyi ndege. Gusa kandi ngo kubera ubushobozi iyi ndege ifite, ni kimwe mu bintu bituma iyi ndege ihenda cyane ndetse kandi bikaba byagora ibihugu kuba byakwigondera iyi ndege bitewe n'akayabo k'amamiliyoni y'amadolari agurwa iyi ndege. Iyi ndege itangaje, iyi ndege y'Abanyamerika, iyi ndege iri gushakishwa bikomeye cyane n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF. Ibi ngibi birashimangira yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kubaka igisirikare cyabo ku buryo bukomeye cyane, yaba ingabo zirwanira mu kirere, ku butaka ndetse no ku mazi. Reka nizere yuko mwamaze gukora subscribe mwe mwese twabanye ku bijyanye n'iyi ndege ya AH-1F Cobra Attack Helicopter, indege y'Abanyamerika, indege y'agatangaza, indege ifite ubudahangarwa bwo gutahura amakuru ajyanye na kimwe mu gisasu gishobora kuba cyayiraswaho. Ibyo ngibyo bigafasha iyi ndege kuba yakwepa icyo gisasu.
amasasu. Reka nizere yuko mwamaze gusobanukirwa byinshi cyane bigiye bitandukanye bijyanye n'iyi ndege. Iyi ngiyi ni Imbata TV Rwanda, mwe mudukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwe mudukurikira muri ku migabane igiye itandukanye. Reka mbabwire n'Imana ikomeze barebe icyoroshye. Iyi ngiyi ni Imbata TV Rwanda. Subscribe to this channel.